TWF organized a candlelight rally on Thursday condemning on the issue of Manipur incident where two Kuki girls were paraded naked in the village. TWF President MLA Swapna Debarma, MLA Nandita Riang, Pavitra Bhakti Jomatia, and TWF Working President Manihar Debarma were present at the rally. A distressing video of two Manipur Kuki women being paraded naked has gone viral on the internet. As such, the people of Tripura and all the states were deeply saddened by this incident after the women were being paraded around the village. Later, they were taken in the paddy field and sexually assaulted by those pervert inhuman criminals. The allegation is made against the Meitei community people. This incident is from the last 2 months on 4th May. TWF organized a candlelight rally on Thursday condemning on the issue of Manipur incident where two Kuki girls were paraded naked in the village. On that day, the rally was started from Astabal Playground and marched through various roads in Agartala and later ended again in Astabal Playground. TWF President MLA Swapna Debarma, MLA Nandita Riang, Pavitra Bhakti Jomatia, and TWF Working President Manihar Debarma were present at the rally. Tini homo sangreli jeng TWF te pramothani beribodo jeng homo sangreli kanyan thangto abo belai khai khakamo tai wana masisa tamni himale Manipuro je babe gotna gotika obongka 4 tarik May ni gotna 4 tarik May ni gotna se 19 तारीख जुलाई वायरल भिडियो वायरल सारा बीच कापी थांगा सारा बीच गलई थांगा तांगे गलई आंगनाइबा तामने हिमालय जे जागाओ मातृभूमि हिंजागो पितृभूमि हिंजाग्या जे जागाओ बुमानि बुरिनि अक्सिंग बरक रक जतन आसायो केबो बुरिनि अक्सिंग आसाया हिनि साइमाया किंतु आबनि बागैनो बुरि रकनो बुमानि सम्मान मारियो अ बुमानि सम्मान दिमानि सत्तेवबो तिनि अमहाय गतना गतिका ताइ कैसा कहंगांके मोदी जी बसाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हुनी नाय किंतु बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जय भारत माता की जय हिनि सामानि भारत माता की जय ले हिंसाओ यांगो मणिपुर हंकांकै बुरि रक खरक नैनो रिक खायै नाय रि खुगै नाय जे बाबे लामा बतो हिमरिका आबो पारानि जे लामा कासा लामा न हिमरिका हिमते तुइनो बं प्राइवेट पास रगो याग रगरि बेखा अत्याचार खायका आबो भिडियो रंनो जत बरौ नाय सिमानिया हायसे खाखामो मुक्ति गलायो के अनेक बरगरो आंनि जीबो माइचाइ मालिया थुइ मालिया अमरनो वान छुगै वानावै तामने हिमालय तिनि मणिपुर गतना गतिखा चिनि त्रिपुरा बदा अमाहाय गतना गतिनो बुरि बोसारक तामंनाय आब्रम मांसे वान छुमं तांगे वान छुगियां नायबा जों साइमानो चिनि त्रिपुरा अबो गणदर्शनंगो और रेपुंगो दर्शनंगो तामंगाय अरबो जों बिचार माया अब्रम वान छुगिनो माइ तत्र थांलाया किंतु मणिपुरनि जे बुरि खरक नैनो अमाहायकै जे अत्याचार खालायमानि अमाहायकै जे लासिमा छिंचा खालायनाय इज्जत बुरि रगनि इज्जत न तला खिखलाय रिमानि रिखाय हिमनि उइनाय लास्ट गांकाय माइनि नारा अतलांगैनाय खेत अतलांगैनाय आरो गैंग रेप खालायमानि परे अ बुरि रग अमाहायकेनो बयान लिखा मीडिया न जे और वो पुलिस प्रशासन न बरबो साइमानो अ गतना न बंगने उपस्थिति थे अब हाय गतना इंखा हिनि सामाने अब बेलाय खेवाना मासिजा आं रिक्वेस्ट खाइनाय जे पुलिस प्रशासन ताई सरकार न जे कोनो राज्यनि सरकार उंथन जे कोनो राज्यनि पुलिस प्रशासन उंथन आइन बायनो चलिदे आइन कायसा बाय चलिदे और आइन पुलिस प्रशासन सरकार कोनो दिन फानो और राजनैतिक ता थंदे ताम हिमालय और राजनैतिक যদি হাবৈ থাকা গাंगाय जे पुलिस रंगनि जे पोशाक दंमानि अ पोशाको जे भयंकर चेहरा हुइजाक आबनो যদি साइमानै थाङा हांका बरग आबनो बेलायखे किरिनाय तामने हिमालय जों कोनो एकता गतना गति खाय किरि गरं खांकाय पुलिस बियांग दं पुलिस न सादि पुलिस दंगनि से मार थालायो ने फियाबा अमाहायकै पुलिसनि उपस्थितिते अमाहायकै खलायजा कांकाय बाहायकै जों पुलिस न विश्वास खायनाय आबनि बागै पुलिस रंना आं सानानि मुसुङो सरकार राजनैतिकेर माध्यमे सरकार गठन खालायो तिनि बीजेपी सरकार गठन खालायका
yango CPM গঠন খালাইকা কংগ্রেস গঠন খালাইকা আবো তো নাই না 5 বছর অন্তর অন্তর অব রাজনৈতিকের মাধ্যমে সরকার গঠন খালাইনাই না আর পুলিশ প্রশাসন সানানি মুসঙ্গ নগে পোশাক ন সম্মান দিয়ে নরক নিরপেক্ষ তংদে নরক বিচার খালাই দিয়ে নরক বিচার সঠিক বিচার নিরপেক্ষ তঙ্গই নাই বিচার খালাইকা হাঙ্কাই অমাহাই ঘটনা গতি গ্লাখামো আরো যে বুড়িনি বয়ানের মতে ফিয়াবা অমাহাইকে ইংমানি চাইয়া आं सानानि मुचुंगो अरो तंतु तुई प्रधानमंत्री नो आं रिक्वेस्ट खालायनाय प्रधानमंत्री दति खाय अब नन एक्शन हादि अब निंदा जानुंगनानि घटनाया अब एक्शन नाहाजाकनायनि घटना से दति खाय एक्शन नाहादि जारा कालपिट आरो खरक जाया आरो जों नुखा 30-40 जना आरो भरक दङ आ 30-40 जना भरक न जेन अरो फांसी अर्डर हुइनाय फांसी अर्डर निदि किन्तु नुं अरो जदि फांसी अर्डर यांकांकाय सारा भारत बर्षनि राज्यआव सरगै थानाय तामनि हिमालय बरक अम रेहाय मान थांकांकाय साहस बारि हुइ थानाय किन्तु नों जदि अरो शास्त्री खांकांकाय खरकसा बुरिनो तास खायनानि 100 बार वान छुकनाय आ जागाव तलांदि हिनि सानानि मुसुंग आरो जदि अमहायकै जदि ओ कालपिट दगनो जदि रेहाय रिरि खांकांकाय आं सारा भारत बर्षनि बरंनो कबंगानि मुसुंग कयनानि मुसुंग बीजेपी नो हताउ मा खलायनाय बीजेपी नो कायसपन भोट दिया खाय बुरि रकमा तंनाय तामनि हिमालय बीजेपी नो भोट दहरैसे बरंनो कुर्सिव आसुग्रि होइसे बरंनो क्षमता रहैसे बुरि रक अमहायकै इज्जत हानि खलायनाय रिकरिका हिमरि जाकनानि अरो गैंग रेप खलाय जाकनानि हिंकाय अमतै सरकार न तांगै नांसिनायबा आबनि बागै जदि अरो बिचुं सटिक विचार मायांकाय बुरि रक खरक चापानो ताय बीजेपी नो भोट तारि दिहिनि चां कबंगानि मुचुं हामबाय I want to say all of you, not only Tripura, those are living in Tripura, but all over India, all over the world, that a few months back, like 4th of May, there was an incident in Manipur. 2 ladies were raped, and they were nakedly roam over the road, and they were brutally touched there in their private part and all. And after that, they had done the gang rape. The thing is that here, this is our sinful thing that we don't want to even pronounce that yes, we the women, we don't have safe secure in our India. I could say in India, of course in Tripura, frequently we are suffering like this. The frequently incident is happening in Tripura also, like gang rape, murder. All these are happening in our Tripura more than 70 years. So this is what we are seeing is that in Manipur, 2 ladies, not only 2 ladies, many men and children, they were brutally murdered. Like more than 129, they were killed, and 292 houses were burned down. And this is the thing to say is that much painful we can't even pronounce. We don't want to pronounce even. Shameful. So we are condemning the incident, and we are praying to India government and Biren Singh, the Chief Minister of Manipur, who wants to say that law is there. But the thing is that even Prime Minister, more than 2 months, he's keeping silent about this incident. And this brutally killed and burned down all the churches and all. Why he's keeping silent? Today, we the women in Tripura, we the TWF, Tripura Women Federation, we are raising our voice in Tripura. We'll be marching our candlelight all over our town areas. Because of our sisters, they were brutally murdered and they were raped. We want justice for them. We are standing beside them. We are seeking the justice to our Manipur and Biren Singh, as well as the law department, and also the Prime Minister of India. He should understand the pain of our ladies or our women. Otherwise, this movement will raise more in our India, not only India, all over the world, all are raising their voices. But still then he's keeping silent, and they were not arrested. All few had arrested, we heard, but there were more than 40 men are there.
So they should be caught by the police person, and they should get the capital punishment. That's what we want today. Belai ni kaham takung kok semua baik belai yang tak sama mata ini sini di Tripura ni TWF penggui Sarat Tripura jo ini orang kaisa Sarat Tripura jo proti pelabuhan unai omong ke 19 tarik tanai Julai wo je Manipur jati dangang lai mani di jadi mat heno nang di jadi ଅଧିକାର nani bagai borong dabi kaitani bisio jati dangang khangka cini burui uma bahlok jo cini buri nenggoi arlo borok buri khorok khana kupino borong sauri gere kaye bi bostro kaye lama hiroi borong kheto utlang khoi jire kaye ekom apta sak kaika boni birinde cintinoro burido khat dumani ju ora awor tlawo ora asta borsi ju kaone buri oi ju khawo je dukho ni kosto na tini bunuk laine hani ju ora dai bunuk khasu sara 12 বছর তিনি স্বাধীন ভারত 5 বছর থাকমানি লুকা আর বেশি দাম লুকা বড় স্বাধীন ভারত দংবা তিনি মিজোরাম হাই রাজ্য বড়নি তিনি সামো কামো নমো বড় স্বাধীনতা সিকরি কুকির বড়নি বাঙ্গই বড় নিজেনি ন মাথাইন নিজ অধিকার নিজ স্বাধীন খাই দংনি বড় দাবি খাইতনি সম হাতা সার খাই যাও আমি কইনি তে আরো কাইসা চিন আর ত্রিপুরা হাও বাহাইনি স্বাধীন 12 বছর নি সাজাক তো सबका साथ सबका विकास दिने बेटी बचाओ बेटी पढाओ हुताने नुक त खचिनी त्रिपुरा हाउ बहाइने जेने अब मणिपुर राज्यको के हाइ मनि हाइनो अर बुंनाय आरो बिसो जोंनो क्षमा थांनाय रव जागा चिनि बुरि रव न चिनि त्रिपुरा सार न और लामा का सबय दुर्गा पूजा नाय थाबो वा लामा का सिबो न रेप खाय खरब बुरि दिनि गोबां वन अफाय प्रमाण कुनु जास्ति करे हाइनि बाङो आरो बिसि तै बेलाय दिनि आं सानि मुसुगो दिनि मणिपुरनि चिफ मिनिस्टार वा एतदिन बर नुगिया देबा आरो जे हाइं अत्याचार खायजन दिन नौकरी का तागुन हाजार परिवार दिनि अबगै कुनु तंजानाय बन जाकरि जाथाय करि तंगानि आ बुमा बर बुसु अत्याचार खायजाखा बुसु रेप खायजाखना बर त खरक थासि दिनि जोंनि मीडिया अन गुनिस्तारि वो बनि बादे ने ते बुसु सुपुरि रक्तिनि अत्याचार रेप खायजाक तंखना पत दिनि मीडिया बिसिं सिं दिया हाइनि बाङै नि जोंनि अर बेलाय के दुखनांखा भारत स्वाधीन माने परिफास ताव पनि चिनि जे जस्ट चिनि माथाय माया चिनि अधिकार माया बो जागा जों ताबुक स्वाधीन भारत खने हाइन बचन गसै नामालिया चिनि त्रिपुरा हाव बाहायनो अमाहायनो फायनाय हाइनि अमाहायनाय बनिनो जों आगाम दिनि आं जतन आनि त्रिपुरा सारना दिनि साव मुसुगु जे कुनो राजनीतिक दल फाइटन जे कुनो दल मखाय हाइबनि चिनि प्राय पुचिनि अधिकार ग्रेटर त्रिपुरा ल्यान्ड जे फाइट बनि जों माया साख्लाय अमाहायनि चिनि जाति गांगांनि थानाय उनि सासि सनो दांगा नांखा थि गनि सानि दै लाइजा कुके चिनि त्रिपुरा हाव दांगा नांनाय हाइनि बानो जतन आनि त्रिपुरा साबुक सनो आनि ताखुं सरना कमननि कसान बुसुं अरन निनि मीडिया ताखुनि बिसिंति निरक सचितन त सतर्क तन्दे जाते केबु सिमाया आं तिनि बीजेपी खाय कांग्रेस खाय सीपीएम खाय हाय खाय हनै नौ आसाउ त सावै तंबा निंया तमाकेले निनि बुसा सिंया निनि बैसो अत्याचार खायले रेप खायजे लांति सेक्ति खायजे फैनो साल निनि पनि क्लाइनाय हाइनि बां ताकसिनि बुखि समाज ता खरबखा जिनि बुरै बो जागा ताम खायजाखा 12 বছর স্বাধীনতা সময় তাকসানো নির্যাতন খালাই রেপ খাইজাইছি তিনি দাং খাইজাক তংপনি বাংচং খাদুই তংমানিया और त्रिपुरा हाव बो चिन अमहाय सफायनाय आगमिना हानि जतन एकताबद्ध खालाय फाइबिदि दिनिनि और खादुमा पान्दाव निराव फाइमानजक फैदि मानजाय फनि निराव नाव तंथुति फने नर जतन सुबासुनि यां कबुजाव अनि ताखु मिडियानि बिसिंतै A huge numbers of people has gathered on this rally organized by TWF on accounts of the Manipur incident. Reported by Amit from Agartala, Chini Khorang.